Menteri Ketenat Kambari Dr. S. Jaishankar bat Menteri Kambari kari Brazil umur vira kila penyai lang ya gijing lang congkat India Brazil Joint Commission ke Pakandai. Menteri yang bak duk kari Narendra Modi ulai keren bat Presiden kari US Joe Biden halor ke jinglang cuman cong kari Ukraine bat kari Bangladesh. MLA ke BJP ubah sanbo shulai ulah terwa ya gijing bekala halor ke Meghalaya minor mineral concession rules arah jakat rio hakas ngi ke baar cong kadal pasunrai. Menteri Ketenat patai kubor kokong amperilendo ang ni kasngi kalau ang baka sarkar jela kala syemi ki katuk ni kendon na kabanta ka pa kami cong kinong tok kubor ha jela Meghalaya. East United kala yok manrung sa ka final jong kaduran cup ah cha pasal hadin ba kala penrem ya ka Shillong la jong dalai lanot.